Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Igihugu ni ikintu gikomeye ku isi ku buryo izina ryacyo riba rigomba kubahwa ahantu ahariho hose. Umuryango w'abibumbye wa Loni wemera ibihugu bigera ku 145 birimo ibyo ku mugabane wa Afurika bigera kuri 54, umugabane wa Aziya ugizwe n'ibihugu 49, umugabane wa Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru bigizwe n'ibihugu 35, n'umugabane w'Uburayi ugizwe n'ibihugu 44. Gusa uyu munsi wa none ibihugu dushobora kuba tuzi amazina yabyo, gusa ushobora gusanga atari ko byahoze byitwa. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku bihugu byahinduye amazina byakoreshaga bigafata amazina tuzi uyu munsi wa none. Mu kiganiro cyacu turagaruka ku bayobozi bayobora ibyo bihugu, umubare w'abaturage bituye ndetse naho bigiye biherereye. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wadushyigikira ukora subscribe, share, like ndetse n'ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi cyane. Igihugu tugiye guheraho cyahinduye izina cyakoreshaga ni igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki kikaba ari igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iki gihugu mu mwaka wa 2024 kikaba cyari gituwe n'abaturage barenga miliyoni 109. Igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 1997 nyuma y'ubutegetsi bw'abaza ari perezida w'iki gihugu ubwo cyitwaga Kongo Zaire, kikaba cyakiyobowe na Perezida Mobutu Sese Seko Kukwendo Wazabanga ubwo yasimburwaga ku butegetsi na Laurent Desire Kabila. Nibwo iki gihugu cyatangiye kwitwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo kugeza uyu munsi wa none Repubulika Demokarasi ya Kongo niyo zina rikoresha. Gusa hari aho uzasoma mu binyamakuru bitandukanye ukabona banditse Kongo Zaire, na yindi mpamvu nuko cyahinduye izina gihinduka Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'ubukoloni bw'Ababiligi. Igihugu cya kabiri cyahinduye izina cyakoreshaga kigafata irindi zina ni igihugu cya Burkina Faso. Ubundi iki gihugu kimaze kumenyekana ku isi binyuze mu muyobozi ukiyobora ariwe Kapiteni Ibrahim Traoré. Burkina Faso ni igihugu kiri mu burengerazuba bw'umugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2024 cyari gituwe n'abaturage barenga miliyoni 23,500. Burkina Faso kuri ubu ngubu iyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré kuva mu mwaka wa 2022 yatera kudeta agasimbura perezida uriho icyo gihe. Iki gihugu cyatangiye kwitwa Burkina Faso mu mwaka wa 1944 mu kwezi kwa Kanama. Mbere yaho kikaba cyaritwaga Apavoluta. Kikaba cyarahinduwe izina nyuma y'ubukoloni bw'Abafaransa, maze ku itariki ya 4 Kanama mu mwaka wa 1944 perezida wariho icyo gihe akaba n'intwari ya Afurika Kapiteni Thomas Sankara agihindura izina cyitwa Burkina Faso kugera uyu munsi wa none tuzi. Kikaba cyaravuye ku izina rya Apavoluta. Igihugu cya gatatu cyahinduye izina ku isi ni igihugu cya Iran. Cyo kikaba cyarahinduye izina mu mwaka wa 1935. Ubundi igihugu cya Iran ni igihugu kiri ku mugabane wa Aziya. Mu mwaka wa 2024 iki gihugu cyari gituwe n'abaturage barenga miliyoni 91. Iran yahinduye izina ivuye ku izina ry'Abaperesi mu mwaka wa 1935, na nyuma yo kwanga izina rya Peresi iri rikaba ari izina cyari cyarahawe n'Abanyaburayi. Ndetse kuri ubu igihugu cya Iran ni kimwe mu bihugu bigendera ku mategeko ya Kisilamu cyangwa se Sharia. Igihugu cya kane cyahinduye izina ni igihugu cya Zimbabwe. Cyo kikaba cyarahinduye izina mu mwaka wa 1980. Zimbabwe ni igihugu kiri mu majyepfo y'umugabane wa Afurika. Mu mwaka wa 2024 kikaba cyarabarurwaga ko cyari gituwe n'abaturage basaga miliyoni 16,600. Kuri ubu ngubu iki gihugu cya Zimbabwe kikaba kiyobowe na Perezida Emmerson Mnangagwa. Igihugu cya Zimbabwe cyahinduye izina nyuma yo kureka izina rya Rhodesia y'Amajyepfo. Iri rikaba ari izina cyari cyarahawe n'abakoloni. Zimbabwe yatangiye kwitwa Zimbabwe kuva mu kwezi kwa Mata mu mwaka wa 1980. Icyo gihe Zimbabwe ikaba yari yobowe na Kanana Banana. Mu bindi bihugu twavuga byahinduye amazina byakoreshaga twavugamo igihugu cya Myanmar. Cyo kikaba cyarahinduye izina mu mwaka wa 1989 kivuye ku izina rya Burma. Ikindi gihugu twavuga ni Macedonia y'Amajyaruguru. Yo ikaba yarahinduye izina mu mwaka wa 2019 ivuye ku izina rya Macedonia. Mu bindi bihugu twavuga cyangwa se ubwami twavugamo ubwami bwa Swatini, bo bukaba bwarahinduye izina buvuye ku izina ry'ubwami bwa Switzerland. Rero rikaba ryahindutse mu mwaka wa 2018. Ikindi gihugu twavugamo igihugu cya Sri Lanka cyavuye ku izina rya Ceylon mu mwaka wa 1972. Ndetse hari n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bihindura amazina birimo Turukiya, ndetse hakaba hari n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bihindura amazina ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ubundi bihugu twagarutse haruguru ibyinshi byahinduye amazina bitewe n'uko amazina byitwaga byari byarayahawe ku mpamvu z'ubukoloni, cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wa nyuma. Iyi ngiyi ni Initalk Rwanda. Nimba ari ubwa mbere wahageze, nagusaba ko wakora subscribe ukajya ubana natwe
biganiro byacu bya buri munsi, byaba by'imyidagaduro, siporo, utuntu n'utundi ndetse n'izindi nkuru ziba zigiye ziri kugarukaho cyane muri sosiyete. Ikababwira ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuza kugira ibihe byiza. Ikababwira ngo kora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikababwira ngo ibihe byiza.